Kulumak lishabil esil liqaqua Jesucristo hois ibaong San Mateo. Nakle Jesús crebi resil nak akchebir chik la Juan Satzalam ko o Galilea kishkanab Nazaret ut koshnahun Cafarnaum chireli Palau sa chotreb la Zabulón ut la Neftali chihokan kitzaklo kru listiom li profet Isaías. Ascho chela Zabulón, ascho chela Neftali, umbakali lima Jordán, sashmeili Palau, at Galilea re linkane ke papang, litenamit likwakep chat saliakap, keril kunsh ni mal rusaken, ulikwakep chat sa sporting kilikam, urisaken kikutanok sa shbene. Chaleng utan li Jesús kishtike shpukte sinkil li esilal ain. Chicho te echo, chejale kaush, guanaklishmakwal, cuanquila lichosha, aknach cuan. Li Jesús kishpeni chishunil Galilea, yochi sorole satkep lishchudde baal kap, nashpukte sil chabil esil lishnimahwal cuanquila lichosha, ut nashkiftasi chishunil irailal, ut yahel sa ishchankep litenamit. Kihula cresil li Jesús sa chishunil Siria, ut keshkam chak krikin chishunile bijah, ilapay we bishjahel uni Israelal. Keshkame bahbit chak li etnamilep shbanachza, ebli nike pom bishjahel. Ebli sik ut kishkirtasiye, ut kitaqek shbanip nikila tenemit ah Galilea, ah Decapolis, at Jerusalén, ah Judea, Huakishbane di Kuanke, Humpakal di Nima Jordan. Ratin likakwa